Good morning and welcome. As we gather together, let us lift our voices and hearts in gratitude. For the Bible tells us in Psalm 100, verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. So let us rejoice and glorify him.
tapo ina I le tua. Let us pray. Na se iai lava se isi le tua e te tau iai la mātou wha atu e le rie. Se manu ona whata whaitau langa o mātou whetu reni iai le nei tai awa. Luku moni lava le ise tua e tu samalau fio. E whai le langi ma le langi, whatu mawina ngā rue mo le fōwha mai lava le amatanga. Ua o mai lava le nei tai awa mātanga fio. O te potolo nuu ma lau e kalesia ma mātou uma. Vatu la mātou whaafutai I lau fio. O fo mai a ngā mapa iai. Mafutaina o mātou mauri te jotasi. E o mātou Faiai le nei tāpo ina I la ngānga ma whamao ni te tawai. We thank you, Father, for this opportunity to gather in real life and in outer space, to give you the honor, the glory, the praise that is worthy of you. We ask that your Spirit anoint each and every one of us so we don't perish in the process, but your name is glorified. In Jesus, your Son, we pray. Amen. Tātou amatau nei, tātou inga testa te inai tātou special prayer. A vatu I le tupu, I inai te tau. Inga e tata
tātou sanina. Whina te whono manu malo rau. Talofa atu koe o whenā lena I sune wao mo lātou futua. Fui senga o ki a kono maftanga tinasi o lawa I tupulanga te mbolo tauna tene o tātou kalesia I nei. O Talofa atu koe ai lātou mo whaiona mafuta mai I me tāpo ina I o ala ese. Alo I nei tai ao I lai o penta pena I kumiti I o steni fo I munu liana I niwa yaso. O moe lawa ia tātou mafufau I tua I teimi I tātou muri whasinonga o nā ngāma o ia. I'd like to extend a warm second Samoan welcome to our audience who are joining us either live or later on in the week. Like we say here at Second Samoan, this is our family. So it is my prayer that as you worship with us, you have the sense that you belong here, and this is your home. Timine la tātou whasanga I tātou tāosanga, tu whatasi o tātou maoli, o tātou loto, au te ina I tātou te tālo, la tātou ifo ma tālo I le tua. Let us pray. O tu tā lāfo I pui o lo malupa ia I tai ao le I Whale lau whanau le mātou tapo inga whaitere. O mātou I loa ma mauti noa le nei kupu moni. Le mawhaiona mātou o patu se tapo inga pe a whaia le tō mailau pule I a mātou. Wa oio le tupu o le langi ma le rangi. Le whaia me o malawa e le fuse me le whaia. Le whaia la o whio. Le whaia fo le whapapau. E o lawa I mea mātou te le I roa. Ma o iai o mātou malosi. E sila fia uma e la o whio. O le mafuanga le nā mātou te tapu o tua I nā I oe. Ma watu la mātou whamomua I a te oe. Wa oio le tua o tua. Le whaari manino I lo walo I Jesu Kiriso. Au po misale la lorani. Ma mātou mate I le lofa o la o fio. Sa mātou tā kua I fo I le tua ese. O I la mutu. Ma I lātou o malosi lo lātou o mai I a mātou. Lea o mātou manatu e a vea I lātou mātua. Tā kua I e o mātou tu a ma I lātou sa momu atu I whātou tua. Au e whaali manino I lo walo I Jesu Kiriso. Ina o liu tino tangata la o fio ma whanau I tau po. Lea o mātou I ite I le winga moni o la o fio. O mātou malama I tala o mātou whatu duanga. Ina o sa ili I saia I a te oe mai loa e le o I le mafui e oe. E le o I matangi ma sabini. E le iai fo I la o fio I afi. Ane e iai I le musmusuma. Alo o ngana pa ia I o mātou o ngana te tutasi. Le o mātou mauti noa e ma whaina tawhe mai I se mea vai se mea malosi. Ma mātou I loa, o lo mātou to I lalo, o lo mātou manu malo lea I a te oe. Wa o atiri mai fo I a mātou la o fio, ina ua tu manu malolo walo I le tuku mauma leo ti. O leo ti e leo le iuma leo tangata. Au le amatanga leo se mafutanga babala lata ma la o fio. E peo na iai le amatanga. Me whaleo mātou lotu mai ai le nei tai ao. O le amatanga o le neba yaso o amataina. Mātou maku mai ngā ruenga sa whenga iai mātou I le yaso o mawai.
E ta ape ma sala lau lo nuku malau e kalesia e mātou ngā luenga e masani ai. Mātou awai fo I mafutanga e osi ai o mātou I ai nei. Lea o mātou mahu mai e pēna masani. Mātou te fia pahi le tūpao lo la ei. Sika mātou whaalongo atu o wheta lai mai la o fio I ai mātou e alai pese, e alai tāo talonga. A mātou whaitau na whaalongo manino fo I upola o fionga o na mātou manino ai lea. I upu o loa o na tusi la mātou kānona. Mo o peo ni whanongo tangi au I o mātou tupulama. Alo nei o toi fofola I ne tai au mata mo fio la o fio. Lo mātou tstalo le ie ne I uina mai ai mātou le roto maulalo. E mātou whaalongo fōu ai a wheka lai mai la o fio. E le ngata I o fionga a te fōi te a mātou mātou whau I ai. Ni umare nei sa minga ma mātou ta ape, alu le tangata ia malana me whono whale ngata. So swani le mātou savali le nega yaso. Le mātou stalo le li e whaongaina pēr ngā luenga le nega lotu mo le kalesia. E whalatalina ailo malo le rangi au au. A mata so mātou atu. O mātou stalo le li e ne e hei whamandianga la o fio. Le mātou kalesia nei. Tanama tina mātutua. O atu le taloto inga o soifua. Mo ole lava le malosi awai ai samina fetele. O mātou stalo le li na ia whamatala loto I ai lato. E ia tau sia I lato ina ua ola rei tengi whenatau I soifua me ola. Se whangu fo I ai mātou. Lata I ai le nātu lana. Ni ka tupa ia o mātou ono saki. I whatupuina ro mātou warolofa. Mātou te arolofa I Misi o whainatā o nā rofa mia I lātou. O mātou stalo ne e whanuianga la o fio tupulanga Talofa tāma teine. O mātou e kalesia nei, o nei ma o ta ape. So se mea o iai tangata I na whi au ngā ruema. Te tuli loa e lo mia. Ai fisteni e mapu mai ai I lātou, ma lātou I ite ma whisiri po whea la o fio. Lo mātou tutalo I a lapa e kalesia I le lorangi. A me se ko ino whaanga o ta ape atu I lātou. E mapu I a wase whasinonga o ngana ka ia. E ngata fo I lea le woutu le fionga la o fio. Lo pera te whailangi ma isi resources e ma whaia tangata. Ina ua mawhai lapa I rona whaitalia. Una whaapa noa, se apa noa no lago fio, na whasinonga ro ngā karia. O mātou stalo e whapeina fo I una whaia le nei o lotu. Ta pena e roka ngā mapa I apa noa le nei, I a wala ese. E a matu ai, le tala le lei a lago fio. E le ngata I o mātou ta ngata I nei. Ai whape fo I Samoa le lumangi awa. O mātou talo o matutua I la mātou stalo, te tangi o le nei malo tele o Amerika. Lato lo whaia whai uma, lo whaia tu la whona. A Faiai I tangata te tujasi. O mātou stalo le I e mafuteina e le mana o lo ngana koia. E te ki a mātou wa aima whalomolomo I tu la whona o Pasia, executive orders o Seinia. O na mātou wa aila ia o tau whetuli tangata, o whewhewe nisi, o whapaolo mai au o misa I o mātou luna. O na tau ta whea ia o mātou whamon moe. O na mātou sa ili la ia o ni me mātou te alo iare. Au nele nei o mātou motinoa lele ie. A mātou tau atu lawa ia te oe ma mātou sa ili lo fina ngalo. A mātou whaitau na mātou kānona ma mawhauwhau loto. I le lofo la o fio mai lawa I le amatanga. I le ona le whaange e tia leo I mātou.
Ona le kupole vale leo I mātou. Wa mātou te mautinoa o lo soifua lau fio. Mai te whina ngalo o whaitanata. Nāna mātou nofo lawa I lalo o whaitau na manuia o lau fio o lo iai mātou. Ona le fisi I ngia lea. O le tausina e lau fio I mātou. O mātou staro le ringie I e whapeina o na maua e tangata uma le nei mautinoa. E te lea tu la foina I mātou. E te pena fo I tangata mo le nei whamoe. E tapuai I lau fio e teini e taua le muai. Ma teini e le taua le muai e whalama. O mātou ntua fo I te tape o mātou malo, Samoa le lua. Nātu pe numo lau fio, I te tainga, o le tunuku le ligi, si mafutoina e lo ngana paia. O ni tu la foa e mātou I o mātou te tau. Ati tau fo ina whaila mātou ngā luenga. Ngā luenga o le ofo lo whaatu, ngā luenga o le mawhaia o sui o le mafo whau. Le I whapeina fo ina mātou mori mawina, e whisosoni mai o lau fio, I o mātou mālo ati ai. Pa pe fo ina mātou manatua le kalesia, o ati ai o mātou no whanua, e ngata iak mātou o te ua le lo te iti. Pa pe fo iso se mea o lo moto moto ai se to nua ko se to me lo I moa. I e iai malo o ngāna pa ia. I e ele manuia ma file mua o lau fio. I la mona pe lātou le utu fieina o lātou le ngā mapaia. O wāle ne ngā ruenga tāua. Talofa I ela whamanuianga e kālesia o atia e Samoa I Amerika nei. Ia utu e le ngata o tāua sinisini ma lutalo le le e Yesu Kiriso. A whatuma wina e fōna mātou tofu, ma mātou ngana, mātou visota inga, whakanata, o mātou wō ma o meno mai. O wā le tofi mai a te oe. O mātou staro le liina I au ngāwhata manu o mātou whatutuina. E whaima mea whamosali e o mātou tofi. Ma utu I ele manuia o lau fio mo mātou tamata. Loving and precious God, we thank you for this opportunity to gather and discern your will. We are at different parts of our faith journey. Some of us have been here way too long, and others are just starting off on their faith journey. This is to say nothing about what's out there in cyberspace, the different places along the faith continuum by which we access your revelation and divine presence. But we come here acknowledging this fact, that the only difference between you, O God, and us is that we are subjected to limitations of time and space. And when we try to exceed those boundaries and limitations, we find ourselves in the realm that we are not used to without your grace and covering from your side. But if we are to remain in our boundaries and our humanity, we get to appreciate the basis by which Christ, our brother, received your revelation, and he excelled to be your son. And it is our prayer that this service today will be another brick in the foundation of our faith as we begin to build this wall that tends to support us during times of crisis, so that at the end of the service we receive one or two insights into who you are and whose we are. We
We ask that you continue to reveal to us that which remains a mystery, and we serve for those with faith. Mato tele malama ato to fo'i fa'alina lau fio le li'ie. O mele nei mo mato wiloa. A mato to ama mai no fale tāpuai. A matalatala mato visini matawai atu ia te koe. A mato loto maulalo ma wha'alomo manino le wha'ali fo mai lo ngā maia. Le mato ta apelea ma file muo lau fio. Le mato o atu lei le lalorangi le newa yasu. Fatu fungeina i mato. O maola mato fia fia. Salamu be matangi ta moina le mato folama. Le toa be mato le file mu mai atu koe. Le mato stalo le ie whakeina le nei samina. Mato whakolongo i upo o mato pese. Whataula o fiona. Lafo mato tupe ma whakolongo i upo. Mai loa ngāma paia. Le mato stalo i whakeina o me whatu fungaina o mai mato. Mo wai le mato marosi. O wanga ulema o Faiai me mato me lewa yasu. Ia le mato stalo whetele le nā le li. Tuna atu numo la o fio ma mana onga tangata lawa e te tutasi. Ua lone e sila fia ma mo mai ta maa. Ta opolo pele i o mato loto. Mako fomanilo. Mana onga whapitoa. Na o lago fio lava e tau o tuiai. O mato stalo le ni isi e tania mai. E te talo la whanau whatutua. Swafo isu permiso o mato li ima mato whaola. O mato wole me te talo o tuai. Oh,
tātou ngā ruenga o asu te tasi. Tuna tulu mo lau fio fatasi mo mātou roto leliki. Whamaine o ngā mapaia, whakatiri nai o whina malu ni. We offer you our tithes, we offer you our hearts, that you may come and dwell in it. Would you receive it, O Lord? Amen. Whinga le tua tātou whaitawina. Tusi whiwhinia mai le whanenga mō mua le tusi o perfecta o Hosea. Ka upe whā. Tātou whaitau whatasi le whurupe ono. Hosea o tau upe whā whurupe ono. Ka tātou whaitau whatasi iai. Whaitau. O whakamatia o nui i o ne ai se poto. O e fōi na e te atu i e poto. O ne mea o te te wai i a te oe. E whai oe mo starwana i a te a. O e whamarumalo le tua a whono o roa tua. O a fōi. O te whamarumalo i a whanau. Una tusi na roa le maria abuka no tau te sputasi. Tātou whitaua ke na masa ni ai te o te mōmua se whapomai te spuna tolu. The second reading is from the Gospel of St. Luke, chapter 11. We'll be reading responsively verses 1 to 13. Luca sputasi tasi sputoli. La tātou whitaua na whawhoi iai. Sai na tasi mea o ia, o te tau, o uma, na whemaile ka te ia o le tasi o rona o soko. Leli i e ao mai ka te matou i te taua, ka peo Ioane fo i o nā o ao i o na soko. Tāia tui e te matou, e ao so te tau, i o tō whai atu. No matou te mai o e nā, i e toka ia o suafa, i o mai o maro, i e whai o whina maro i a nami, i nei o na whai e nā. I e whai mai a te matou i le aso ma le aso matou me ai e te tau me aso. E whamahari a te matou i a matou o sana, a wafo i matou whamahari a te a la whautuka e a la mai a te matou. A wafo i te te nei matou i whao sosoa, a e la te nei matou mai e a. Whetala i atu whoi o ia i a te lato. Oiso o tō e ana le uo, e amu atu i a te ia le tuku o pōma whai atu i a te ia. Sole, se au maini a reto e tōru mafua, a tau i atu. Wow, sawa mo i a te au i a ai ni a mea i a mau atu i ai. Tali mai o ia mai te tonu o le whale. Au e te whasoe sa mai i a te au. O umana puni o le whai tutoa. O mātou tā o poto mala whanau. O te lema whai o na tulai a watu i a te oe. O te whai ati a te o tō, e ui lawa i na te whumai o ia, a watu i a te ia, o na ui o a rata o, ai tu vai, a watu mea o mai na nā wai o ia, o na nā whatawana nā. O te whai atu fo i aku i a te o tō. I o tō le atu. I fo ina mai ai lea i a te o tō. I o tō sa ili o tō mau ai lea. I o tō tuki atu. O na tō ina mai ai lea i a te o tō. Wā se o le atu, e mau e ia, o le sa ini, e iloa e ia, o le tutui, e tō ina mai a te ia. O isi ta mai a te o tō, watu e ia i rona taliki se maa, pe aole mai se areto, pe aole mai se ia, watu e i a te ia se ngata ai leo se ia.
suma le tonu. Lei, o tōrea, a whaiwai loe o tōna atu mere e mā o tō whana. E le si e au ni whoi na mai e o tō mā o le nani na ngā paia e o le atu lai a tina. Meta le mai le tue ala tātou te tauna whāmarongo i kukua na whiunga paia. Ki mo watu pe a te ia o na lava rinina. Nei se no i whamabau i whamabau. Imagine, if you will, you have this interest. Mako whau se tēni na nau eiro roto I se whamianga whakutoa. O una nau ne elelei au tongi I se matahuku, good grades. Imagine se tēni na nau eiro I se mana mea. Mai nei whanaunga e tūrahi mai eiro marosi. E te iao mawao me whai. I lifa I eiro mawhawhonga. A whai o se mana mea o se wō e te iao le leila o moe. Le leila o ai. Te au ta pena la e mata o fie. Whamanongi le whamusau. Teo le leila wa mio. E pe o winga leo tangata a whape iese nea nau I ai. Iese nea lo mata I tū e ia. E pe e te iau matala mai se awala e sambali ana I ai. A tātou wa aila I le ala leo le a whiwhiria le tangata ina ia whaato toina lona nanau te ina. O na tātou I loa le si o mia e tāulanga. Sacrifices. A whapeo se mana mea e te whiriwhiri iai o na winga o le a sacrifice lava isi mana mea e ma whaifo I le whipaanga iai. Ona o lo nau lava I le mana mea lea e tasi. A whapeo fo I e te manao I le leila football ma e to anga I practice. I tangai le awala le nao le awia on a loa foi la ia, o sacrifice no career I le soka. Pai te le mawhai ona e football, ma e soka I te metasi. So e pe o le mele leo mai tawina, o te noa o e sila fia foi. So se teni lava e whai e sa whiwhidinga I se mea e aluanga I ai o e. E tau laki I ai o makowhonga. Ia o na amala I o me uma. O na whai tau lamala I o isi o wala I o tafa. Mantu ina le ubi leo le notebook le fuina Faiai talu nei. I le lofa o noa I a ali. Pese I o te meiti ia na whailoaki a o Talofa lava su fitu tau sanga I isi sama. I amatua ese lava o le tama manteine. Ese le sisumanga na ola ma soi fuai ali. Ese fo le sisumanga na ola ma soi fuai noa. Awa bea le alofa o noa ia ali ma mea ua sacrifice uma I ale tele o isi foi. Mana mea na mawhana whape lame I a te ia ma o ngā rofa. Ina whape nāfo I a ali. Wa bea rona mauti noa o le lofa o le tau le lea le I a te ia ma mafu anga o marosi e fo I lona lofa. Mo o sacrifice e fo I isi fo I alipi na watu I a te ia. So all this to say, if you have an interest
if you have something that you're pursuing with earnest, then you will discover that the path towards that goal is littered with sacrifices. You have to sacrifice your soccer career if you want to become a football person. You have to sacrifice your athletic career if you are into books and you focus on the cerebral exercise. When you speak English, you are sacrificing your ability to speak Samoan, and vice versa. And I wanted to lift up this recurring theme, and I'm asking you, inviting you to see that theme throughout your life. That you cannot have a life that's meaningful unless it's littered with sacrifices. It's just one of those things. So if you have an interest, you pursue it, then it's at the risk of all the other ones. You will have to sacrifice the other interests. Now let's say you go along that route, and somehow you're transformed. You discover, oh, well, this is not quite for me. And then you pivot, right? And you pursue different avenues. It's not because this first interest that you had is not a good interest, but it's because you have found something better. It's not because this goal that you had is less of an important goal, but it's because you have an overarching goal that in the process of going after the big goal, you will achieve the smaller goal. E pe o le mea o tupu le tātou tawa lea me whaitauina. E pe se iwa ma ai atu so I le li. E pe e usu lava I le mea tufua I tai auma. O na whapero la I o so. E le te tau o na whesili tātou I le li. I po hea le mea le o na alu le mea tufua. Wale ngata ai no lato whaatufunganga na o muri le li. E pe ua mana o fo I lato ia pei o le li. E pe o mele na ua tupu I so ua a pe fo o se so na muri ia I o ane e baptiso. Le ua mata nei o na muri I le li. Masalo o na sa whalongo whamai I o ane o le tangata lea. Lea o tātou whaatani I ai. E le o mawhai I a te aona tatala me noa o lona se pai. A tonu o le mele nā o tupu I so o ia, peina I eise mea mua na lātou I ai. O na watu la ia e pe o finangalo ma whaali le nganga pa ia, e leisi mea e sidi atu mei lo le nā. O to mau o mei ma nātou whainanga. A tātou wa aila I soifua ma le ola o le tangata. Tātou te noa ai ia recurring themes ia. E leila na se isi e manao e ngata o nā o ina. E manao pe lau tangata ia whaatele, whaopoko, ia lona to mai, lona whaatuatua, lona ngawaa, e pe o le winga lea o le tangata, mai o le mea nā sa tupu I o so. O e tūru so, e pe ese lava ia le li. E ana iana, mea nā whai le tae ao. Iana, I te rola I o so, pele te tau e o whesiki o le alamele. I o lato I o le te tau.
Rato I lone le mawa I marosho le li. Ona mafuta I lon tama. Familiar lato tala I asona. Se faali mai ai mato. Le li fakitai mai ai mato te taho. Ia ona ngā wai lo leo le li. It's almost like what happened to Moses when he was called. See, Moses was at a point in his life where it was good. He was tending to his father-in-law's flock and he was doing well. He's not being pursued by his enemies. Pharaoh is not after him. And he's 80 years old. But yet there's this thing that he seems to be missing. And this is the point I wanted to make. You shouldn't just ask a question and be satisfied with the answer, but you should cultivate within yourself this mechanism of asking questions. You shouldn't just be satisfied with an answer, but you should be in touch with this curiosity that's in you that generates questions after questions. Wala tu leila mose ila autala tala. Wo ai tu ese ana mele tu mai o le la au mu ele fa umatia. Ina fifula ia wa ai. E fifula mose ai te me bisi I wala mona ia ese mele. It's when being and becoming intersects. That's really what the La'au Talatala is all about. Nalamona rola I ia tama pesuma se pai. Wa usale ele. So lesi ne e tupu tagata fatu tua pe a umi lava o iai. I le lotu mare kalesia e pe mole ese melea. Well, ese encounter o se la au tala mu ele whakamatia. E pe o usua la aila na lafu. Pere manu. Sele fufuru. Whawhanga ana whanau. Ai ea mele I tutongo e whawai mai e pere pato toa. Ile mana tōko I nāia te tawana I eire tangata whātua I taini uma. E te tawana I aise tū langa o lo soifua ma lo wola. E intersect taile being and becoming. Intersect lo I ai I whangana. Malo nau e isi si mea e si atu. Dato lo untala ya mose wala tune mose afe me talai o se pai o sale le. The talai la ia asoso watu lava. He had this curiosity in him. He wanted to know more. He wasn't satisfied with how to pray, but he was curious. And he cultivated this mechanism of curiosity. Ora tala mose de la tala o mo ele whakatia. Me nāne loa e ia ma moa maos. E amu wema whasa awoto tangata o loko. Se tia e pito. Ina manatu e whapea fo ili mena tupu I whenenga fo le tala le tātou wheto una. Pai atu ana I so la mio le li al talo e si di no lea. A famina le o to te ngata ai le lo mato te mai o le langi e o suafa. O le ngata ai o to le na ai tuni o pu le mea na ai o to fasili at the very beginning. See, Jesus wasn't interested in giving a road map
a template. Jesus wasn't interested in just telling the disciples how to pray, but he wanted them to get this idea, this curious, this mechanism of engaging the divine in an authentic manner. You're sorry, manatu ale tau tuli le melea langa taua e manatu ale maua tatou le melea ona tau nu waira mele po le e perfetto o sea fa mai ko fa uma tia o no wale le na nau le poto le na nau I ata mai ale o mele lena manao ye le liki aua tau te o mai fisiki mai I atea o e a o atu o tau le te talo. Ona o tau no nofu ai lea ma te talo whata goto le te talo le li. Ai o tau maua le mea lea o le te talo pea, te talo pea, te talo pea. Ina ia whatu funaina o tau le whamasani I le alu I le whalo le li. Male le fefe. O mau mai le manatu. Whakatala le li I whamei. O ai se isio o tau nuku mai iai, ki lana wō ma tuki I whai tutoa. Na whamei se o talia ma lo, o mai tanata, leo ko whai iai le tali ma lo, e panga lea, o le lavana ia mea ai. Pena tu ila ia le fale o rana wong fale se a mai ani nai poto I ale to na se to. Whamela tala le li. E le talia le te talo le nā ona o le wō. E le talia fui ona o la tele lana poto I areto o lo tutoe. A ona talia o le tuki ngā te talo le ama, te talo le o te nā o te talo ai, ona o le whatawa nau. Ona o te talo pea, te talo pea, te talo pea, te talo pea. Ona o le whasoe sā mai o le tangata lea. E watu ni potoi a leto, e tali e ana malo, ina ua lima vai ko ia. Whameira lili, o le te talo nā te manao e te talo e o tō. Tō mō me manatu. So it's not just answers to prayer, but it's having you characterized as this prayer mechanism, this generator of requests. Porque mena na tuli le auto moa le mele na o uso oe. Ona iate o tau lea o le oto mai le tua. E le ma fai o na wha uma tia I nai o tau. No fonema mafu fau I umi o le nei tala o tātou, o tonu o tātou kanona, ale apo te whanatala fo, I ua awhi tau sama. No whisi ai se au mea lai, o ne whanatala pea, I le tukulanga ma le tukulanga. I tali mana o iai le ola, ona o mau ai le poto, ona o whalau te leina ai le ta mai. So a pela blai I se, manatu tātou te o, tātou se manatu e tasi. I tātou woa o ngā manatu. O I tusi whatutua o tātou whatutua. O whini o tātou manatu o nā se tau loto e whai. E a tātou lea ngāma o le tua, whisige e pēra, whisige e pēra. E o te iwa whano o tātou. Ia whangata mai ia upu o mawhawhawina. A pawala lea. Pego le me te tauna tātou I loa. Ai whisiri se whisiri, e whisiri malo mana moni lawa I tali. Ela na alu ni tangata e tāpua I le tua, I a fia, engage le tua.
Ke maua e ia whamaniana. E tusa ma whawhulanga na whawhulaina mai o tātou tuahana moa lau. Au fisili a lo taofi pea oe i le tahi o nā oe. Fisili ama whamolano i le tua. E whaali manino mai le tua na whinanalo mo tātou. Mana tunu na lua e tau e fisili i le te tau i e fisili. O e te fisili i fōma nifu. I tau koe lume i lo fatu. Atu tolu fisili le fisili o fisili tau fai e faso solo i runga le tu ngā o fisili le tāua o fisili o me teimi e tani uma i a tātou fisili la iti o na whimana mia role e tātou se tani o fisili o fisili e whawhewhea o na tātou maua le ola atali le ola whakavau le ola lea e Rola i tangata fia. Mata ron tātou fisili. Ia na whaali malele tuose me fōu mo tātou. Me perfeta o se o whakamatia i tangata, o rulei se poto. Whape whiona maua poto, a o le tua langa maua. E te pera mā uema, te suke. Te sauri lotu. E tau jusparia. Ia e ia le poto le nā le tua lava e whaali mai i ate o ia. Ia me le whakamatia i leo o tātou. Ia la tātou whaipu nei, tātou inga blese o saumia o fubese.
la mātou te tau. Te whatu pa oi le lei. Tuku maola ma i fua mai ni fua se tele. Te whina ngalo i ai. Ala mātou tu ua. Te tuma mai a mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Christo le mātou i whaola. Le lofa muti vale le tu i te maa. Le maftanga le motusia ma lo ngā mapaia. Lai mātou leo ma la whanau le lo rani a wao. Nei se i o i whaola whaola